tu salawat na paki guru ta makadami salawat pak buka sangin salawat pak buka kung kain din rule waja masih salah ada ni tasading atau ke masalah tadi na melo din rule jalan keluarnya ada itu. Tapi salawat memang pada salawat Jibril tapi na palansuloki na bitta katu sikiri na malaika subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Yana riasa sikiri na malaika tapi angka yasa tasbihnya malaikat. Maka dai aku hadis ero lolongangnya maka nanigi tau bacai 1 kali 1 hari atau 30 kali untuk 1 bulan atau 360 hari 360 kali untuk 1 tahun. Ya dampengi dosana walaupun sebesar buih di lautan. Itu sikir Pak Bu makanja supaya makanja-kanja matikang agasan na makanja-kanja ikong kagaga yang kalinga masih ingerang. Tapi tabaca kasiratu ko ni mau komoto ki masam pajata haju tabaca ro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukrillah, wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, syukur ki maraja loripong Allah Subhanahu wa taala. Nasabah pamase naniaka masisi matana. Kita pada malam hari ini adalah malam terakhir di bulan Syafar. Karena insya Allah besok masuk 1 Rabiul Awal. Jadi tamu ini ulam maulid. Jadi 1 Rabiul Awal itu pada hari Senin besok insya Allah. Narima kona naro wajak ki di sini na jamaah masyarakat sila selaku makada perbanyak sholawat ke Rasulullah.
Jadi tapi gaiwi masalawat lori Nabi tak di bulan kelahiran Rasulullah. Salawat kami suku yang itu salawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala ali Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Jadi usahakan ni ia ronasan nabita salawat pali suku nasaba macui yilau dongang alena pengulutan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sebab itu Nabi Ibrahim sitonganna neneta nyata apo nak itu Nabi Ibrahim. Jadi usahakan di bulan Rabiul Awal maka kami di ulam maulud usahakan banyak PKIW masalawat lori Nabi Muhammad SAW. Ia ko tangga imah kada malampe ia rosalawai termasuk onak salawat yang kita baca ya rona ibaca salawat bil kulub sitongenna salawat Pak Burah. Ia ko malasalasa ki atau engkau penyakit engkau lasa mak dibola riwata kalewe tabaca kasiratu sesso. Ya kupuran ita baca tilawi barakak na ya rosalawai naman caji Pak Burah loridi. Iya. Jadi hilawi barakak na aja nilau apalan na. Apa ia tu apalan na salawai ko pisorimon rin na pelolongang ko pilalaku buruk. Tapi ya rokolino barakak na salawat tak meloi dapatkan. Itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iya. Jadi salawat bil qulub ya kong katau nampi ampi lasa. Sitongan namo je aja tak kada tomatoa. Saya itu kalau ko takut masalah-salah penat dingin waga malah salah sesat di tidak fit saya pakai itu. Ku pakai itu salawati bil qulub Jadi baca akasiratu mo. Mamada ini ku baca kasiratu sesso. Jadi moro ta baca. Tapi makorona makada makanja matotu ko tudak baca to malau wai rinung ko pura nama sampajang nang kamu wai ipadepe ya roe ko kacai atau kon rawai tani palinna ukiyolota napai baca ro salawat kasiratu. Ni napayil milau doang kemudian kita minum apa ia tu koto pura masalawat makanja koto minum ia mikopura ki masikiri makanja aja neto minum paja pi mapalla watakalewe napaki minum ia kopura ki masalawat makanja ko langsung minum makanya tu ko mahalul kiamite biasa malaki weni akatani bukai pas sampona. Menurut sebagian ulama itu berkahnya itu luar biasa. Sebab kenro-kenro itu masalawat termasuk malaikat itu mendoakan. Iya. Itu berkah na salawat. Apa duan rupa tu penjelasan atau pandrita Pak Bu. Angka makada ia koto masikiri masempajang mengaji angka malaikat aku tuno sapaka mana tu pandrita. Dalam majelis ilmu mapengajian makoy angka malaikat no yaitu nasa Nabi ta mengatupkan sayap. Jadi napa si sumpu-sumpu panine tu malaikat berkeliling. Angka tahu pandrita makada ya ko paja ni ro pengajian paja ni mangaji paja ni masikiri rewa ni ro pema malaikat lo kolangi angka tahu pandrita makada dena rewa tulimon rok tu salamanya letu ka malino. Jadi engkau makada, jadi natu nakada. Ya ko angka onroy masalawa, ya ko angka onroy masikiri, nonori malaika, insyaallah. Tolimanya mau papinat dingin monroko tu. Ayan natu ampai bolata, tonroy masikiri tapas sumui sak data. Iya, pasumui sak data. Si salah tu masigi madari onroy masikiri onroy mengaji.
Yonroi mak baca Yasin si bawa masih gede nangkan yonroi mak baca Yasin kau di tahu terasakan. Iya. Kalau ahli zikir itu pasti tahu. Iya. Iya. Jadi napa kita matuko masih gede memang ni papi nak dingin maka doa manyama sedih macake padahal bukan AC. Tania. Iya. Jadi kau tulis tonroi mu masih kiri ki mak baca Yasin ki kau ni jumagi atau kapanpun tonroi masih kiri mak pengajian insyaallah. Jadi itu masigi itu sejuk, iya barakahnya itu nasabak malaikat itu begitu hawa malaikat, iya maka itu pandita, iya tu ko hawana malaikat to limanya mo papinat dinge, iya nang kabole yonroi namanya mo papinat dinge sading, hawa malaikat iya tu, marepa yonroi itu mengaji, marepa yonroi masih kiri, makanya kok koki bolata masih kiri tapasu isa data. Aja mau tapake mi, tapasu isa data okoki kamarai pasu isa ada supaya malaikat monroiwi namasu ya rojinge. Pak ya tu halena panguluta Halifah Umar, ya tu alasan nala da isa dana komilodongi. Maka raja sadana mage supaya rosetange mangkalingengi madei. Itu. Jadi itu kuncinya. Jadi ta usahakan ngero ko masikiri ki aja nalalangati. Ipalapalang namuji itu ko sampajange angkat ya rukun kauli ya sange rokong waji ya kauli anu nalapaka lillah jadi kapak de nalapaka ngilillah ya ro masuk rukun kauli dena sasampajange itu kegane utama rukun kauli nomor sidi takbiratul ihram jadi dena wadingnya tu makadawami dena sa. Iya, jadi dia yang kakama tahu mas sampajang ngero ilalang lalangatin na miro na pake, tuangan na dia na palangi makarbami. Iya, jadi dia na satu, na sebab mesti makadaki Allahu Akbar. Jadi dia na masalah ya tu ko kata bere kita pi, iya ko makmungi, tetai na mo makmungi, cuma aja minilah ada senak koto makmung. Si gora-gora sih itu Allahu Akbar itu. Jadi cukup Allahu Akbar. Maka dia sang rukun kauli. Waji palang. Ya nomor sidi. Nomor 2 Fatihah. Tami itu rukun kauli Fatihah. Suratul Fatihah. Jadi doa ibtita tu dena tama rukun kauli. Jadi namode ni palang-palangnya tu doa ibtita jadi mato. Itu. Iya. Iya miko patehe dena lapalang dena sah. Makanya tu ampai iya na tu idi na tu imange mancaji tak gatungi masalah na sama iya ko to pura na makala wala dolin iya ko mashab na Imam Syafi'i tatai na suro ki mulangi pema patehe idi makmunge jadi iya na tu di imange betuangan na ya yala ni rolen ni kesempatan makmunge mak baca Fatihah aja na to langsung mak baca surah to lepak jolo cinampa lepangi ya lengi kesempatan makmunge baca Fatihah untuk alena itu nah sebab makale la salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab de gaga sempajan na punai tau de na baca suratul Fatihah iya ko na baca imange tanya apa idi itu jadi baca tu memang ya na tu mapura ni makala walak dolin amin lepan ni cinampa idi imange talen ni kesempatan makmunge mak baca Fatihah iya talengi kesempatan alengi hakna iya ko Imam Syafi'i itu jadi makiro makana pekko ni ko materu imange na baca materu melena walak dolin amin langsung na gandrusu maka dia mantap sapi pesan ni tetap mati ko baca Fatihahmu apa sunnah maniero na baca imange wajib mo pi ti ko mo baca jadi ya ti ko wajib pataru ni kete iya to na tu ampai pa iya kode na kunnu tahu tahu magala kun dia istilahnya dia kata magala tahu nangga sunnah kunut subuh pendapat ni mantap sapi ya tu ampai imange ko sujud ni letuk ni awah napa ni ngera maka de na kunno na melo makat de na wading
Kecuali napai makoe, napai makalutu cek deh. Nengerai kerana pada kuno taparewa pe makuno dia nama digaga. Ia mikononi awa, namelo rewa pe makuno. Dia na cocok. Nasabak magai, ia ro suju waji, ia ro kuno sunnai. Jadi dia nawat dingi salai wajib untuk mali ya sunnah we. Maki tu hukumna. Yang pai dia na rewa tu teko maliwan ni mangil yawa pataru ni. Aja na makana dia mukunu tu Ada ataru no. Matu pinapaki sujud sahwi. Ko Imam Syafi'i. Sujud sahwi ki ko deto kunu ko yang lupai wi. Yang namo ko ya tungkai deto kunu deto sujud sahwi. Ia mito sujud sahwi ko yang lupai wi. Apa makadele na panglute manta sapi sunnai hukumna kunu ko subuhi jadi ko deta kunu talupaiwi sujud sahwi ki tapi ko ya tungkai deto kunu deto sujud sahwi apa ya tungkai meninggalkan yang sunnahnya pada itu ko matahya pamulangi biasa tungkai mamalupai matahya pamulangi salah saidun raka matarui makan de aja natakana subhanallah dia na cocok rewa itu apa wajib ni itu tatongnya dia na di rewa mali sunnah memang jadi pataru ni pura pimatu ma agasana capat na pamatu napa ma sujud sahwi nasabak sunnah mani na lupa sidi jadi sitongan lagi dia sujud sahwi pak salai baca na jarang ngimang ya sujud sahwi ko salai bacana jarang. Biasa ko mak baca na desa karakin ricapak na kuliah jual kafir na baca tu lima kalu-kalu. Ci sakarakin ri melo latu. Melo latu. Na tolai sisang ni baca surah leng atau langsung ngerokok. Mestinya itu sujud sahwi karena sunnahnya tidak sempurna. Sujud sahwi ki aja tak kali di mamung aja nih itu sujud sahwi na sama dia toto salah imange misalah deh acuki dia lawading eta kira kita pahangi itu kaidahnya jadi tingerangnya takbiratul ihram eta ka takbir harang itu ieu tuh mesti ipal-palangi mesti makadaki Allahu akbar aja mu taladai makun rai makoto angka sak da cek dek masuk Allahu akbar masau aja tak angkat tu tahu lega ke dona timuna lah batana balala angkat tu tahu maka pajaje nah semuanya mangisa di det namanya mana nasi jemu bawa milalang lega baca jadi iro penting Fatihah baca jadi namuji tu aja tak kada raka pamulangi raka madue telu si bawa apa malah palemana tu Fatihah angka mi malak dak masu sade angka tu masau sau iya na tunis sangi sahabat maka do de gaga surah na baca na bitta ko raka katelu ni si baka apa koloroi iya mi ko raka pamulangi si baraka kedua nang ka surah apa nang kalinga na baca itu lesan nang kalinga komon rina na bitta masampajang nang kalinga na dia na baca na bitta koloro ia na baca kosara ia surah na baca ia ko masampajangis ia madari na baca ko raka ko na baca maka manasa tapi loro si basara enggak makiro na satu maka ia surah madari na baca na bitta maka lawa kana wanisagi na masusa dan na bitta demi na malada demi na gorangi papada te maka itu kalau maksa pajang mengeribi ki maraja de nang kalinga tu kuy monrinna ina tulis sang sahabat kada nabi ta ko masampajal loro ye asara ia miro dua rakan natari pangupu ia roduan rakange ko tahiyya purani mataya pamulang de dengan pangupuna Fatihah maniban na baca na perokok na sabak nang kalinga ia na ridi tapaki mange ko masampajangi ta usahakangi makanja ko nang kalinga tu kumonrita ya tu Fatihah ta ko raka katalu ni ka apa ko loro si basara mangaribi makoto raka kataluna isai makoto raka katalu si baka panah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah cuma itu Fatihah ko patareka dena ruba itu iya ko magalampe na bismillah na
Ia tu nala ko Fatihah tu capan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi napako tu napapada mana ngia tu lomun ri. Jadi dannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Leh napapada mana. Si dipakai dia tu. Iya. Jadi itu kalau di tarekah. Jadi angka penjelasannya itu lama. Cuma saya ndak terlalu menjelaskan itu supaya cuma ia miroma gampat apa makna iya makna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi pada mana nih ro? Ya kau malah lampai share Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Jadi napak itu. Jadi pada si dipakai dia tu. Iya. Jadi kau mau baca Fatihah ki. Iya tu makanja. Iya. Kau penjelasannya para ulama-ulama tarekat itu. Jadi ternyata itu sadai perlu makanja pak dia itu nama makanja mana sadana tahu Jadi aja tak ada standar na imangi harus makanja sadai wa mawata tu maka tu raji sampai imangi ko makoi de tabace sesuai kami nam makanja menurut persita. Ya naro. Naisa po Allah Ta'ala maka nama komito berarti na tumabaca la cundek aja na megala na cincolata maka dai manu kaya de para sana na te makanja tanya aja de na ko tu apa ia kene sadami maka kanja ka sadami te ko masampajangi de na dele po Allah Ta'ala apa de na makanja mana salana tahu eka makiro makanya itu aqimis sholata li zikri. Kemudian ia komparenta orang warattilil Qur'ana tartila. Tapakan jaki ni bacaan menurut persita. Maka iya ko makwani rosa dilagona makwani ro ko mampu aku pakoni ro. Aja na tamelo maka we di na pada sadan na imangnya nu de meto na cocok ya mi komelo ita lomba musabaqah tilawatil Qur'an isapa mako ro sadana apa melo lombakan. Makiro ya komelo ipake masampajang aide. Ina tu ampai namo tu patilawai palagoy ko masampajang de nawan di nalagorang maka de iman tasyafi ya nangka ima baca na lebih ya tu bacana batali sampajanna ya aja takada patilawa napa pagal sana palago napa le na mancajimang Allahu Akbar waide dia na cocok deh salai jadi tetap kasih haknya bacaan iya jadi aja na tanu makanja pasadan nama gade pakanja kibani sesuai persita iya ko masampajang yo ko boleh sampajat tahajud ki apa masuk tu sadai ko tu masampajat tahajud masuk dia itu nalalangati deh aja Allahu Akbar deh tapasu isadat tak. Makanya tu ko kui Masjidil Haram ko masampajampan ni tahu masuk tu masuk sadan. Itu na pasu. Nah sebab memang dikeluarkan suara itu. Jadi ko to masampajampan ni pasu. Iya miro ko sebangsanya sampaja sunat duha mi tu masau-sau ni. Dia tu na nasu sadai. Masau-sau mi. Makadani oko hak desa pada iti mak jarak jo yang katiti ko majarat je kaya yang kalinga tu masau-sau ko iti majarat jo makot napau mato tu hade sai maka dapat iti majarat jo betul ngana angka sakda tapi dia nama lakda makanja ko do cilie memang kalinga yana tu nak kada tau pandri teh berbisik-bisik dengan Allah si bici ki pong Allah Taala Abu Bakar napake ya ro nayana ro napake namanya man nasak di makasiwelori pong pada ko tanga bani tu moto bismillahirrahmanirrahim. Alina si bicara si Bapa Allah Taala. Kang nasaba asang nama Bapa Allah Taala yang maraja pakamasin dan yang maraja pacarin. Sinin na papuji ang kamanang ipangulo ko po mapunang sinin na alang. Jadi ko betul kan adik tu ni betul ni tapi angka ko ati ropahangi maka lemakui maknana.
I makan jak meti tu sampajangi ku iris sangi ri baca iris sangi betungi tak cedek tak gurumi tak cedek aja mau namelo cicengi itu iya ro sure kota baca kada aga jero betungan na kulu Allahu tai tani oh makui mana na ya naro ta baca namo tu kulu Allahu mi pakulik-kulik iya kulu Allahu kupura ki masam paja tahajud don rakang patan rakang ku tulle ruarakan nah ya ko de tulle apa nah ya ko de tulle apa na mau dua mi apa minimal 2 maksimal 8 pada duha itu minimal 2 angka makada maksimal 10 2 angka to makada maksimal 8 iya jadi dek tu nanu pak makada arwah parakana de yang pai kalau ki masih ko subuh na dek to pana batawe napai mangaji atahajuki maka na 10 pimanne ustaz na makai ka betul itu 10 menit na 2 metu menit tak 2 rakan ala ni ko tu ina atai na mugan rusu ina masampajang mata jawat tu dia nomor gaga na sabak waktu tahajud itu yaitu waktu na sampajam penye sitongan na mapamulai tete aserali wa wadini jama cuma kami na makanja itu seperti ke malam na reko tate si dini liwa iya ko dia tule moto koro tate talupi apalagi subuh makoko ka tate apaliwa melo tate 5 ya melo tate 5 ko tate setengah na 5 toto atahajud ni tala ni 2 rakang ko tu napa ki mawitri talun rakang dia nomor gaga iya jadi demi na cocok maka daya le 2 rakang apa to mawitri ka de dik mau pai tambai kapat dia na cocok i mondri ni tataru witri ya ko sirakam ni nadapi sirakatona iya usahakan kita sampai tahajud ko kau tadapi moi ko tadapi namoci di misampajang ijama ni pak ganda 2 niatna ini akatima tahajud ni nak to sampai sunat taubat dia nomor gaga iya akala bani wakatai mas sampai sunat tahajud 2 rakaat siba sampai sunat taubat karena po Allah taala magampang zaman cik di mani zaman 2 lolongan itu iya ko witri matu si di mani magampang pak iya tamaki masigi etite maka de to panabat tahu ya sampai tahajud ni tanya katoni sampai sunat tul masjid dia nomor gaga wadi iya ode to panabat tahu iya biko masalawa ni teh na de witri bani nasabak makin bita aja lalu na de nama witri na mau manisirakan iya unro lada na patu-patukan na bita pentingnya itu witri pak makin na bita ya mau witri mo tatak ko na puji po Allah taala tama ko kuila garisi tau ipoji ya ko makalay kakasi makalay waliullah ya sange wali tau no purio po Allah taala iya jadi dek tu pak bu nak kada ya tu wali maka dah tahu pandai tamaka de namo tahu biasa yang penting nak amalkan ya tu nasurong nabi insyaallah iya apalagi ni bulan maulid ini besok mulai masuk ya narona maka dakat tapi guys salawat iya minimal si sebuh iya ya tu ko ya metu baca sallallahu ala Muhammad na 10 metu si di menit na si sebuh pak 10 si di menit baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad pak angkat tu salawat na paki guru ta maka dami salawat pak buka sangin salawat pak buka kong kain den rule wajah masih salah dan ita seding atau ke masalah tadi na melo den rule jalan keluarnya ada itu tapi salawat memo pada salawat Jibril tapi na palansuloki nabi ta sallallahu alaika ya Rasulullah iya dia nak ada sallallahu ala Muhammad maka dia sallallahu alaika ya Rasulullah iya mapunjuk miero tapalamu kapan iya sallallahu alaika ya Rasulullah iya jadi langsung loki nabi tak makanya tu besok salami assalamu alaika ya Rasulullah yana riyasa salawat mapahader ya ko makadami sallallahu ala Muhammad itu salawat nur na nabita salawaki ini ko makade sallallahu alaika ya Rasulullah itu langsung iya di manike kami tapake
Tapi ko salawat Jibril yan to na sallallahu ala Muhammad. Iya. Iya kode na iya ro tapake engkau runtu oko kita ero sangan diweni baca-baca ka oh iya na biasa nasa guru ta. Maka data sabbe na malaikat. Kang katu sikiri na malaikat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim. Yan ro yasa sikiri na malaikat. Tapi angka yasa tasbihnya malaikat. Maka day oko hadisa ero ulolongangnya maka nanigi-nigi tau bacai 1 kali 1 hari atau 30 kali untuk 1 bulan atau 360 hari 360 kali untuk 1 tahun. Ia dampengi dosana walaupun sebesar buih di lautan. Yang kata sabdena maka day subhanazil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Ya roh. Ya pelak muka apa nak? Lepa. Iya. Subhanazil mulki wal malakut. Iya. Subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusur rabbul malaikati warruh. Iya. Maka day nabita ia ko nabaca ummakku ciceng ia tasabbe na malaikat namo pada ganna busanna busawai ko tasi dosana purana dampengi pong Allah Taala. Iya. Patalapah. Iya. Makanya disebut tasbihnya malaikat. Pak Bahar pamatu moki inaki buarangi na lolongat toh ya insyaallah. Jadi nanti saya kirimkan itu ya. Jadi usahakan kalau namo cicami pak baca makan jalan da ya wita ko penjelasanna tau pandrita malalenge tau pandrita patareka makan jalan da ibaca di waktu-waktu turunnya malaikat kayak gana ya waktu turunnya malaikat ya ko jumai kan ja ibaca ko sementara ko ni masigi itu datu data baca ya ko subuh kanjak tu baca si bawa ko asarai yang kata topan rita maka setiap selesai sholat fardu baca namo cicem ya naruh jadi dek tu nano babu masyaallah ko ipakoli-koli ngi bangsa dongas talungas so saya dapat itu di kitab mak baca-baca ka urunti kada oh ya nabi biasa nasa guru tetasabbe na malaikat. Iya. Jadi penting itu. Sebenarnya ini jadwalkan milau tulung ni pesorok nasabak saya 3 hari itu tidak enak badan. Alhamdulillah ya moro syukuru ke makada nalama dioloi. Makada biasana ko makiro biasa kak malah salah sana beberapa bulan itu tidak ini dah nalamat dia dulu kita kalau ya mudah-mudahan tidak karena sebab imun rina ya jadwal maulid ku mapamulai bajar dia naga istirahat lah tu lah 10 sidih jadi tapi insyaallah mudah-mudahan taruh saparang apa angkamu istilahnya biasa ko penerbangan pesawat itu bisa maju ya ekorawat dingin apa tapi ko jadwal Pak Bu di sekada agak nami goreng ina saba iya kene tawe mo milawi betul kan ini mau jadul menyamo iya menurut maka data sapar bana ken rikosong jana rupa dodongi iya jadi milau tuluna untuk ulap amang nasaba maulu ki na ulap amat tuh bulan 9 jadi taro nak jolo milau permisi untuk 1 bulan maulu toni insyaallah kopi ulas 10 matu insyaallah mudah-mudahan kita bisa pengajian kembali jadi itu 5 kome mamoro tahu-tahu maka dia ko waktu meraja milau permisi kak ya ko waktu mauli milau permisi kak iya jadi ya ruya ma jadwal makoko apa bu dia pada biasa maka ada malolisu ya makoko ade tatalungas somisi dia kabupaten atau 1 provinsi jadi dia na walolisu
bone talungaso mi walengi, wajo talungaso mi. Jadi dia na walau lisu. Dia kata lungaso koro-koro wacara mo pokokna siagi-siagi jadwal ule malagang kata lungaso na pakalete tapi dia na tu rewa. Puna memang ni ya kumuli ka rewa tapi mapi makiro. Sebab biasa ko ka bone macara ma loro ko ka Kalimantan macara ma wani. Sana bajana tangaso ko sika pema bone macarama maka Pak bunuh tahu na lala menionrong jadi ternyata itu untuk memudahkan pako meniro jadi mudah-mudahan mudah-mudahan disi-disi mohon doanya Bapak Ibu sekalian kemudian ya pengajian ajak tapak pisawi tapak terui ya kotako saya berhalangan atau mempuncuk sungai maga tetap lanjutkan maka muti ga guru tak wading kita undang untuk melanjutkan nasabah ya tu Pak disengenge Pak Bu pentilada Pak itu Pak disengenge dena pada ibadah baca Qurannya dena pada sikiri ya tu sikiri untuk idimi ya tu Pak disengenge ya pamenarang iya jadi itu Pak disengenge ya pamenarang ya tu guru tak kali siden ring almarhum biasa kak na cerita jamaah ke jamaah podanga maka dah pura guru tak mak baca kita yuk ko Makkah menrei haji nak baca kita guru tak ko tendai na pura ni batawe na de pananu de panapalat de panalatu ya ro bacana na gangkuleng guru ta na palatu de na salaya ro kita na ro na baca angka jamaah mamparang kadai na podai kadai pakai tangkalingan mo pura di batawe guru ta maka de wangkalingan sa maka pape ton romo pemabaca na saya tu sampajang untuk alemu miya lo baca untuk umat la yolo doh jadi onro pentin na yero sange Pak disengang makanya tu guru tak de nang kana sarap polopeng isi bakar tasae Pak de paga HP wetir ayo pi di ustaz monre makoko HP mani ko mabaca kadang kau runtuk kada lau foto yo ko kita kada lau woki mako meniro yo ko pitu matulalang yang apa ulang-ulang baca maga sampai dihafal jadi engkau tahu tu sikir Pak Bu makanja supaya makanja-kanja matikang agak sana makanja-kanja ikong kagaga yang kalinga masih ingerang tapi tabaca kasiratu ko ni mau komoto ki masam pajata haju tabaca ro kasiratumu baca makanya kode tu le baca kode tu tok masam pajata haji aku pure masam pajangi saya yang penting wani baca iya jadi dibaca itu ya mubadiu ya khaliq iya ya mubadiu ya khaliq dibaca kasiratu maka dari penjelasan atau pandrita yorowon malai ia koi baca kasiratu ye lai bukarang ya tu tepat disengeng dari segala macam ilmu. Jadi angka Pak disengeng ya lengi dia na runtuk itau betongan najarat tau runtuk jadi ya narotala sikir ya mubadiu ya khaliq ya mubadiu ya khaliq ya baca kesiratu dua lappa moto ya mubadiu ya khaliq iya ko ganna ni siratu papisau ni siratu mi baca iya jadi pada itu si taru-taru ko tomatoan aja itu na tomak guru apa si taru-taru mani tabe do cili atau bataru lo kiri tapi manumo tu Pak ko mataru moi ya na tamamo ko do cili na taru lo ko siwali to sukurumo ya me tu bahaya ko lantangi tamai kiri rewa ipemang aya tu watang iya ko rela lomo yang kamu atuh aye ko tak kalau ya no ni matu itu ya mubadiu ya khaliq ya mubadiu ya khaliq itu yang dibaca insyaallah wa malkan ya itu Pak Bu asaba iya ko bodo iya nule makko mani terus terapa Bu iya ko bodo ang menule makko mani apa iya masih sekolah namo wa duha akka dua tua pangolongo ku guru tanapa wapala unro kunrum na tongang ya tu takku maka pala melo ratonga mi ma pesantren
Itu nasange guru taal jok kamu ko na ya ko jok kamu ko te ko lari tawe pas sama tera lari jok kamu ko monrina ke mana mo adi si mama mo kagati ya mana mo sileting mana nga masikole. Alhamdulillah. Jadi ya miro pasan na guru ta maka dade jok kamu ko ya ko jok kamu ko latu mo ko tu lagangkan nah ayi mana utang itu ira buka pesantren makbodang na naik kadade atundru-tundrui apa iya na rasa kangi makada kene dewa gang kuliah memang mengai mapalai pura de na wapalai tapi karena kepada kui pas saki maka palaya iya alhamdulillah iya na rupura nanu guru taya pala iya na riya pala tu makoko ya menemuri pake jadi tu tambah-tambah mani jadi pe makada alhamdulillah syukuru itu ampe itu liwat pasangan tak pesantrennya nata ya kau lari tanya urusata yang penting pura ta surut tamak itu pertama karena penting generasi sekarang penting sekali apalagi keadaannya Bapak Ibu sekalian ya itu bokot tamawarita wijat-wijata itu salah itu kemudian penting itu sampai kanyo nak makadaka salawaro sebab memang ini adalah bulan Rabiul Awal iya tu oko agama ya Pak Bu. Kamana saja dua mi agaga isapa. De gaga tu isapa lalanna tu tunggal dinota latu akhira. Dua mi tu bawang nomor si di pamase yang kedua syafaat. Ya mi tu bak dua isapa tu. Iya ko pahala mi melo ihitung dewa jagana. Ya natanya pamase na pong Allah Taala. Ya natuna kada guru ta kalisiden reng almarhum. Namo aja si ratu jamu ko si ratu muici di decemu selamat toko ega makiro iya jadi yang penting mega di decemu ya na tu ampai makada de agang kuliah ngamui de to tu niris sama kada kega nama sei pong Allah Taala iya na tu ampai imange komelo imas sampajang biasa na pangolo makmunna na baca tu ilahi anta maksudi waridaka anta matlubi idi mi po wakatay na pamaseta mi po malada harapkan na sabak kaya rote mas sampajangi mak dupa-dupang jejiri di imangi tapangolo ni mak mutalolong aleta maka day po ngiya ang kaya tamu melo mangolo idi mi tunakatay po pamaseta mi po malada na harapkan apa yan natanya pamase Pak Bu deto salamat apa iya ko baca hadis sa napalau kali-kali maka dais pamasi mematopa apa iya na robawang marepa upaw makada di palapaka Roma minasili kang sili maratu itaw tertunda tama suruga na manasaro de nandre nasili ka misi itu iya na robawa taala dasar nasaba nasapa je ko tanya meto pamasi na pong Allah Taala labaki namu di pacara maya Pak Bu aja tak kada salama ustasen atu mega tanggung jawabna apa iya kono irisan nana de dan di zaman apa nih kah iya iyo putui di de ni ris mega salama mopi apa kita naik matu kada made mujame kada dia bisa gi makwa salama ki jadi tu nak kada guru teh itu tahu bodoh itu tahu mega tu salama itu tahu bodoh apa buta taruba be ko itale makar ma mujame kada bisa kada dia dawat itu pale itu ga apa podang ke salah saya ini jadi iya natuna kada nabita aja na mega lada pakutanamu nasabari musus saya lemu macipi lalangnya mola iya kong kagaga iya natupam dari Pak Poda itu kita makada maga hukun nasue kada najis si maga di Pak Balu asue maga di Pak Balu bawi iya atau asui sele bakoro pekoni itu ini angkat tu agaga na makora tau pandita dena melo bahas tapi supaya dena kada aja nanti susah iya itu kan tahu maku tenangi jadi penting ya sampaikan jadi robang atika ki iya utamanya dalam sisi harta taman ini betul ya iya jadi matu pilo kiri ngangi Pak Bahar ya rona si kiri alena pa maki buarangi di moto na fotokopi na bagian ngangi jamaah ta apalah insyaallah
Iya, leto. Si nampak mo tu ni apa lah leto nama lampe. Pak dia memang tu nama lagi ko malampe. Pak angka 2 banyak itu. Kemarin saya dapat satu kitab itu, saya buka itu kurang lebih 10 catatan saya bikin itu. Termasuk engka biasa na palalo kudu ciliku betungan na mak guru ka tasawuf tanaya ibacang. Angka tahu pole makutana makada okulalan na watakale ku angka jitu 5 curi ka. Tuli wang kalinya makada angka tahu atau tuli na curi ji. Angka tahu angka jinasa jima curi ka. Nya tuli ganggu ka madari dene mamatin rumah takku madari dene memaga. Makada guru tak biasa. Angka membaca. Iya kode nasu ya tujingi ku membaca hancur ku lalan na watakale. Ia na rumah kada zikir yang menghancurkan jin ifrit, bisa menghancurkan jin dalam tubuh. Engkau runtuk, laut na perlu runtuk. Karena iya na biasa malampe mi jaya aja no Pak Guru jolo taru jolo malampe Pak, malampe. Tapi makanya ipake iya ko angka nak tagangguan na tuli magampak kerasukan iya na rota pesuro baca. Iya angka mau lawoki rumah kado ternyata biasa na Pak Guru tak. Iya insyaallah jadi mudah-mudahan menyamamoto kopi Pak Bahar. Saya komunikasikan dengan beliau nanti dia yang perbanyak untuk itu. Saya kira ya no pengolongan Bapak Ibu sekalian, magi-magi napa baraka ipong Allah taala pertemuan kita pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.